Badom TV, Badwan Health Tips, and then so akwanya no aba say yedi nkomo share sexual dysfunction titru ne emema no bema de obema no na obema no nti se problem ba ho de a was say a boa dwumadie e endpoint homeopathic clinic na daroma na yede ebro free juada de kosi fiada simenum bia ne atena se na yedi enkomo yawe bi e ha obowura mu ko endpoint homeopathic clinic no show mema no prostate ogusua bodawro no frɛ number no was 0244867068 0244867068 a man nso onya yemu infections ha wadwenafo ni kyerɛ endpoint ɛne yare bia obɛhwɛ ama ho ayɛden ɛnɛ yaba doctor dubuaten ho yɛne no bedi nkomo na wɔtwi sexual dysfunction in men ehun komo ene ye ba bedi nti we first time ene na wo hwe na sa na ye no juoda de kosi fiada simenum bia na ye di enkomo bedu fiada na ya end topic no for the week nti emu akwa abasonko dog yemu akwa aba na bia bokode ye da say ene so ya sa ba biem ye hwe sexual dysfunction in men ene we condition ben ya me da say ye ka the sexual dysfunction in men the tougher mono me categorize under four heading. You were part of the sexual dysfunction. There may be a while it has to do with erection. Obi owa ne be ma no say ya e be pagya. Ne pagya mpokra no an say ya obetimi a retain. Obi wa ne de ni pagya within a short time na ateko. Obi so ha ne de no obetwe mu ami adokrodokro no ansa na ne de no apagya epagya enche na atofom eno ye part of sexual dysfunction. Another part of sexual dysfunction is ejaculation. Ejaculation in say be man no be hia na wo be man ho sane wo. Ye wo part of obi ha ejaculation no ne de no o de boss wa na ho asane no. Ene ye be kan say premature ejaculation. Ene ye what the type of obi also ne de ne retarded ejaculation. Obi ha ne de no obetumi no oba hia more than be a 1 hour 2 hours na ho nsane no. Na be man na ye tete no na oba no so ha no. Obi so ha ofele se ne ho asane no. Ono oba hia ho se ne ho asane no. Enso ne ho asane no nso ni emfiri ne be mamu emma bonten. Eno so eka sexual dysfunction no. And there were other aspects so e be kan say eno no has to do with orgasm. Obi o ha orgasm should be able to come with a lot of ecstasy. Atenka enigye. Obi ha ne ho sane no na wote yaw. E wo ne be manim. Ti obi o ha ne ho sane no a o za ko wote dem. Won de ndi akoye yaw. Eno so eye sexual dysfunction. So it you the sexual dysfunction no I just say e ade bia wo hawa eba memma intercourse obema no oba hia wo hawa aye akwansidie esi bema ne kwan ama oba no ema ni die ntimi wie peye ema obema no so kra no so ema na ni die no so ewie peye bi say so no oba hia na say wo de boss na wo asane a emo ani je ni wie peye na so no oba no so hia na wo the pick of it no say wo besa na wo na wo ho antimi ansa na wo no eno so eye wo hawo ana say wo no oba be ma oba ni hia no na wo ho sane na wo te yaw eni kwa say wo te yaw ho sane wa eno so ye wo hawo ni bia ana wo pese wo no oba ni kura hia na oba ma ni ntimi nyina so na oba na hia ana obi wo kwa agina so no a wo ese wo no oba ni ba be hia no a na so na ye de ekofo ene ye one another part so a desire atenka obi wo ha na atenka na ni wo e man ni be ma ni bi wo ha wo na atenka no eni ho eni nti obetimi no oba atena bi about 6 months 3 months ono oba na da wo oba no abo deja ene ne koba but oni atenka bia obetimi agina ba problem. I don't see a problem. It wouldn't need atenka as a part of sexual dysfunction. What I say, it's women in any born to focus sexual dysfunction. Okay, and another is an outreach your own comopa. Tinyam watch now near better courses in my part. Now, every year, no be or your question be your person will be an endpoint number 0244 867068. Who make my friend a sound question 0244 867068. Yada Dr. Dubuaten ase ne yenwie o chena nyame yadoma ye behwe courses no de edeba because a problem na da roma ene edi dwumadi ebronti yawe bi e hawo se ne de ya na wotwe mu nkomo aye die ana se ye stroke ana se ye
diabetes ne hypertension yenko endpoint homeopathic clinic clinic one month on no e wo care mu obi anko fie to fie mu nti wo matena ye bia no abo awuram na no medi nkomo medi de afia amankwa tamaklo wo chena nyame